Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Jordi Putra Fernanda Matulesi, NIT 1942066, jurusan Teknika, Kompi Delta, Peleton D1, Taruna Madya semester 4. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Laina, NIT 1942068, jurusan Teknika, Kompi Delta, Peleton Delta 1, Taruna Madya semester 4. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Jumawal, NIT 1942067, jurusan Teknik, Kompi D, Peleton Delta 1, Taruna Madya semester 4. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Beras Indrawan, NIT 1942069, jurusan Teknik, Kompi Delta, Peleton Delta 1, Taruna Madya semester 4. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Taruna Madya atas nama Muhammad Rifki Al-Qadir, NIT 1942070, jurusan Teknika, Kompi Delta, Peleton Delta 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Muhammad Rizky Sandiadia Putra, NIT 1942071, jurusan Teknik, Kompi Delta, Peleton Delta 1, Taruna Madya semester 4. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Muhammad Saifullah Sapil, NIT 1942072, jurusan Teknik, Kompi Delta, Peleton Delta 1, Taruna Madya semester 4. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Taruna atas nama Muhammad Syafat Syuuti, NIT 1942073, Kompi Delta, Peleton D1, Taruna Madya semester 4. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, mohon izin memperkenalkan diri. Taruna Madya atas nama Muhammad Adil Ridwan, NIT 1942074, kelas Teknik 4D, Peleton D1, Kompi D. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Muslim, NIT 1942077, jurusan Teknik, Kompi Delta, Peleton Delta 1, Taruna Madya semester 4. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izin memperkenalkan diri. Nama Rahul PK, NIT 1942082, Taruna Madya semester 4, Kompi D, Peleton D1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Taruna Madya atas nama Rinaldi, NIT 1942085, jurusan Teknik, Kompi Delta, Peleton Delta 1. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Satria Putra, NIT 1942086, jurusan Teknik, Kompi Delta, Peleton Delta 1, Taruna Madya semester 4. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Wahyudi, NIT 1942088, Kompi Delta, Peleton D1, Taruna Madya semester 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taruna Madya atas nama Yuswandi, NIT 1942089, jurusan Teknika, Peleton D1, Kompi D. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awal Pratama, NIT 1842099, Taruna Madya semester 4, Kompi Delta, Peleton Delta 1. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.